pač... Živijo, jaz sem Just Kiki Gamer in danes bom pač snimal eno epizodo Hunger Gamesa in pač z mojim bratrancom. In jaz sem si pozabil z bratrank in ja. Punco? Max imaš že punco? Itak, stoj. Ne se ne. Jaz jih tebe eno, ker ni tvoja roka. Zelo To smešno. znam eno ful dobro pijo. A ja, hodu, Kaj? hodu, dobro zate. Kje si ti? Kje si ti? Čist Kje si ti? zate je. Taka Zraven tebe sem. debela. Hvala. Pač, jaz sem tako lih obratna, ne, ampak dobro. Zakaj me ljudje kar tako iz spona tepejo? Nad se to udaril. Ja, tako tiho mi v kotu. Ker nekdo tebe tepe. Ok, sorry, to je bilo še malo preveč. Mene pa noben ne tepe. Jaz sam tebe Svoja. tepam. Jaz sam tebe tepam. Tvoja mami te politi tepe. Reži bi se, če Mene bilo moja res. punca. Hodu. Mene mora pa mamija, ne? Akva. Smilja si bi taki ljudje. Da bi nam udaril jaz, da ne. Da jaz niti enega česa še nisem odprl. Jaz sem pari, Ne. niti enega sorda. O, kompas, res, hodov. S tem sem za zih branil. Jej, Max, imam stvari zate. A ja, kaj že? Samo nimam niti enega sorda. A hvala. A to je to? Hvala, res. Dobro. Imam to hišo. Škoda, da onega prejšnje epizode, ono prej, ker sva posnela niz dogor, da bi lahko do ime pretepanje žensk. Ja, pa če se tebe ni slišal, to je bil problem. Če se te sva ni slišal in se sam pač mene, ne, in je bilo, kot da bi se... Sword imam, Hodo. pa golden egg zate, Max. A ja? Da sem še lahko vsaj malo branil, čeprav ti se z Iron Swordom redko braniš. Z Iron Swordom, zakaj vali z Iron? Iron... Ja, ker z Iron Sword je tako ful dober, ti se pravi. Kaj ne, to pa sploh ni res. Wooden Sword je boljši. Ne bi šel v to. Imam gold sword. Jaz se furam, model. Pejt. Sam to ne gre nikam. Ej, Sorry, se. ej, O, lej ga, Just Cookie Gamers bolj. Daj pust, daj mojega psa ven. razbi, Ja, ne znam. Jaz sem šel gor nikam. or she pad again. To si ti. Oh, that's me. Oho. Kaj si un Mickey Mouse ali kaj je? Moje. Un Ronald ali kaj je? Ne, kaj je? A ne, sem v bistvu, ne vem, kaj sem bucel. Ronald, kdo je Ronald? Ne, no, kaj je un pes z črnim... Goofy. Goofy, ja. Pa Goofy ni pes, Goofy je njegov prijatelj. Ja, pa je pesa, ne, kaj ni. Ne, on ni pes, on je neki radioaktivna snov. Ja, a ja. Hudo, res, radioaktivno. Pa če je nek... A si ti že videl miš, ki govori, pa ima roke, pa Ja, noge, ja. vedno pustolovščine. Sem ja. Kako se pa imenuje? Maxo Mehen Luđu. Golden Sword imam. A, to si ti? Jaz bi ga hotel zdaj ubiti. Hvala. Tvoj pes je še vedno tam v A ja, spodnjem. hvala, res. Jaz sem Lega, mislil, da je šel za mano. Kje pa je? Zginil je. Pa res. Kje je? A si ga ti ubil? Ne, sem umori naredil zaradi tega. Ne, tam je v spodnji. Kje? A ga ne vidiš, prid Čaj. sem. V Minecartu je kle. Daj mi ga van, moj pes. Tem tvojega ubil. Moj pes, prid za mano, kaj tam prebivaš? A ne veš, da se mu ne da staviti? En villager, 1, 2, 3, 4, blizu naju. O moj bog, ubit ga grem. O, Iron Sword, fuck yeah. Ja, Mak, kako boš ti srečo pride? Lega. Na, ti ga dam. Ne, mega. Ti ga dam, no? Mega. No. Na, so. Ja, če imam itak je golden. Ne, voda je boljš. Ja. Jaz imam, zakaj bi imel wood? Če imam tega le cobble, pa
Ne, cobblestone pa... Cobblestone, ne. Jaz imam najraje tale fishing rod. O, me bo, kje je to sranje? 230 luličkov stran, ne vem. Jaz sem te zgubil, drugače sem to peš. Pri dal po stopnicah, idiotek. Kaj si mi rekel? Idiotek. Ok. Sorry, boss. A te ubijam? A si ti bossa noga? A ti nisi? Olej, že spet se je respawnil. Kje si pa bil, sem te že čakal, veš. Zaspalno. Itak, jaz pa to tako vsak dan delam, veš. A si ga spalno pričakoval? Veš še ti. Kaj si ti šel? Jaz sem šel do supply dropa. Kaj mi pa tukaj, tu? Ti A si... si pa toliko zabit? Mi. Sorry, ampak je res? Če sem... Eno cel mu ironu je tam vzgori. Oh, Pa nimam... Tima, a se tima z nekom? Ubigaš. Vse ga bom. No ja, gaš ti. Daj počak me. Jaz sem na spawnu. Ti si pa blizu spawna, a ne? Ne, nisi. Ne, ni zdrav. A, ti si. In ne moram teč. Ker na te gigerca, ker ne moram teč. Ja, jaz tudi, no, jaz nimam fooda. Jaz pa zdaj lah malo. Ok, ti nisi več blizu mene. Udaljil si se. Približal si se mi. Ok. Če veš, koliko sem jo skoraj ubal. A imaš kaj hrane ti? Lahko ti dam bone, Pizda. če ga kaj pomaga. A si ti to dol? A si ti pri vodi, a ne? Ne. Bil si? Mogo si bil? Ne. Shit, spet sem se udaljil. Kaj ti kroge delaš? Nekaj tasga. Nekaj tasga. Kar niso sasga. Kar ni za sasga. In zdaj sem te spet zgubil. Vse te iščem. Zgubil si me. Ja. Noben človek si ne bi zaslužil zgubiti nekoga. Pismo še ne teč moram, pa nek MC gamer je kle blizu zelo. On je full zdan. On igra Minecraft. A ja. Kaj ne ubijam za hrbtno. Ker ima cel iron oklep, ampak nima orožja. Ja, kako veš, da nima orožja? Ja, ker ima prazne roke. Ja, kje Ne. Ok, timam se z njim. Spectate me. A si umrl? Če boš umrl. A ja, hvala. Kaj ne jaz vem, nekdo, ki ima skoraj cel iron oklep. Ne vem, kjere opcije so tvoje razen timanja. Jaz vem nekoga s celim iron oklepom. A misliš, da ga lahko ubijam? Ne. Malo sem mu že sumljiv. Ne me ubiti! Umrl sem. Kjer fail. Zdaj boš pa spectate-u. A ja, Pridna majhna punčka. daj ne. No, dobro, to je vse za danes. Hvala za ogled, lajkite, naročite se in ja, pustite še en komentar.